Ngay. Papa naman lakay? Apanak da pari Guryo, bakit nagawis garod. Kaya agsisat kami man kanot at tangal daw, get together kami man nagbabarkada. Nabayagan nga halos di kami magkikita nga kukumparin. Kaya pa igod nga datugutog mong kaldero. Talaga nagluto ako, napoy. Luto ako ni pari Kwaraw. No barin nalaklaka lang nga mabsog. Sigurado, agsisat kami manain. Ay, basta agiinom kami dayjay. Oh. Mukbangin na, tipulutan may bakal. Isulat yung makaibos, itipulutan may nagsisat kami. Inot pa ako ni pari Kwaraw. Bareng lang no nalaklaka nga mabsaw. NPA ang araw. Niya nga napulutan, alistaw. Ay apaw na agiinom kami dayjay. Kasla bakaw ti imarang agkaod ti pulutan. Kasla tracer datay ngiwat na bakit nga masudsud-sudan. Ay, lutwa man lang na. Bareng lang nakamabsaw. Naguray ka man lang. Ni pare maaday mo no sikat. Ni pare Kwaraw na nga pabasulay na nga kasta ti ugali kinakitay.